evening. Northeast window bu thawai tani yengbiri ba khwai punamapu han mamaktada Keisham Yaiphaba na ikokno na khurumjari amadi thagatchari. Northeast window na puthokchaba thoram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maruoiba thokdo wathoksing kupna khananaina bagi thorum amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is political momentum rising. Khoigi hojik April amasung May thagi manungsida sungsoi soidana khoigi Lok Sabha gi MP gi election je pangthokadawre. Hairiba election asida hojik yamna hangnariba question di Manipurda karamba candidate tholakani haiba natte. Manipurda hojik oiriba phibamjida tangdu leitadana leiriba phibamjida solution puthokpa ngamdri ngaijida matau karamna vote tawgidiri mudo haibado yamna chawba wahangni ngasimak praja mayamna miyamna hangnaribasi adubu election di tawdaba yadabanina election di sungsoi soidana torokani haibagi khoida manungdagi paw kaya ama phangjai tawdabado tongana thamgraga masi tawba phai tawba phatte haibasi matangda khanana nanamgidamakta khoigi studio da lengsin biduna lebire ahamba magtada ikai khumnajari ba oja Potshangbam Sonamani, Socio-Political Commentator, Ojabu Ahaba Maktada, Nachana Khuramjari, Amasung Thagatchari, Taram Noksari Ojabu. Anishuwa Panellists na Najare, Aigi Nushiraba, Yamba, Tamo, Salam Hemchandra, Ichel Express ki editor, Tamobuzu, Ikongona Khuramjari, Amasung Taram Noksabagaloina Thagatchari. Ay ngasi ahamba wahang haitara khoi dialogue ki hamba wahang je ay Tamo Hemchandra da hangjarage Tamo yengbiu tamo hojik akhoi Manipurda leiriba phibam sida mioi lising yangkai humpugi mathakta lei mioi kayama tongan ba Manipur gi relief camp singda leiri nungaina leiba natte yam wana nena tana leiba phangdana tumbam chabam khangdana wana thamoi wana sokna leiriba tanja asi background da habit thambiraga hojik Manipurda oida iba lakadoriba general election haitare khoigi Lok Sabha gi MP gi election je sigi momentum hojik Manipurida khoigi Manipurda uba phangnai je swagi mota swai matang da ojai kari mod uboi hojik khoi lambida khoigi poster thet pore khoigi election gi hojik irang maraksida swai matang sida ojagi oiba hanba yamadum ten adum haibi su yana ha yes handak pangthok doriba 18 Lok Sabha election si not later than May dagi hendok pasung ayadre magi 17 Lok Sabha ma punsi si loirabana maram markanda May thadagi hendok pa yadre adubo hojik kitang mangjaw na April dagi na May bhawgi manung sida pangthok na ba India government na ECI gi kuthang da pangthok na bidong ta sem sabati ayamba almost all loire hain loba yare masigi damakta makoina tentative oiba date sidi laukthokre adumak chapsaba date tumakti oide April 16 se mukhoina tentative date ne haibani adu masidagi horaga akogi May tha phawba akogi phase by phase oina state kunmapan namasung union territory taret sida akogi mikhal si pangthokna bagi sem sabadudi hojik loire masida Manipur gi hojik oriba irang sigi matangda miyamda ajobo wahanga mu oribadi Manipur da mikhal si pangthokpada matam sabra sadabra maram sabra sadabra haiba sine hojik leiri sidi ado Manipur gi contract sida yenguragadi Manipur gi oinadi kitang khoigi tangdu laita da ba phibam ama mayukna duna leiri masimak khoigi makhoigi India government na masi ubigadra ubiroidra haibasimati yam achoubo wahang ama khakni Manipur gi oinasu hanagi khoigi local sub body gi election sing pangthoktana sahi ani hena pangthoktana la abani madugi matakta singi oinasu ADC mikhal sing pangthokpa ngamdana leiribani masigi marak sida irang phatte haidana hairiba khoigi panchayat ki election namasung ADC gi mikhal sing sidi pangthoktana lakhre aduga Lok Sabha pangthom da sida di irang pharabra haiba sineba koina hangbiyari sidi madugi da mukta ngarang mukta khoigi gram panchayat ki member sing adagi jila parishad member sing mayam sina DC office ta Impal East ki DC office ta thomjin laga yaning da phongdok pa madi memorandum mayam pishin bagi khoigi scenario do khoi ure masina taklibadi
Manipur miyamna hajik laiba Lok Sabha Mikhal se adu yamna interest lo de habani pangthopam thokpa hanadagi matam hendoga leiraba khoye panchayat Mikhal sing adagi ADC gi Mikhal sing sti pangthokna bagi process se amatta paikhatte maru ina panchayat ki se Mikhal se pangthokpa sungya mak yaroida bagi bhima amada khoye administrative committee ama se maga sagi local government se governance tawhonna bagi adom do ina sangjilaga khoye committee se sembagi ofum ma lai hojik haidi panchayat ki members sing na haidi side hojik adugi keno do sembi yaroi adu pangthok pe yaroi aduga lok sabha se gi iroina na haidi ba local government ki election si ju pangthok kadabani na haida asigumba ama demand akan mama lairi Manipur da hojik mi chani gi mathak ta siraba aduga mioi lising humfu gi mathak ta lanjenari ba aduga mioi lising kaya na sokpa de lakan na mayum da koi gi awaba nang dana sagi soki basida yam ka hai na soki da na leng go otpa ngam da na mayum da hojik leiri ba ni mayam ju leiri ni hoi khara na sokpa sing du phagat kre aduga khara madi hagot kangkat pangam dana leibasu masing yamna leiri ba ni masigum pima masida Lana si hana loisinna ba hona bagi mahutta Lok Sabha Mikhal pangthok na ba hona bagi mo ma uba sida Manipur ki miyam nati suki matik pende hai simadi yamna senge mayek senge hai tare Mikhal si pangthok ka ba khoi notification thok ka ba si haying da ngai re soidra makit hola ani masi bawgi mamang si sida hojik lan khara ingdabagum uhalli miyam da lan si permanent solution du de hojik maki oina pibanate aduga lan se ngasi ngarang se khogi mitei khun singda nongmei kapsilakpagi chang se khara hanthabasina maram orkanda miyam gi puning da khara safaba phibam ama leirabra haibasi phawalli aduga Mikhal si pangthokpa yananabagi phibam ama su uhalli adubu masi di hojik maki oina di masi omduna leiriba mai gi jing ama khangnen hainingi masi matam amade ta pokhair pya bagi oitokpada lei ngarang nahan makta khoge Indo Myanmar border pillar number 81 sigi paring de leriba khoge ching de leba mitei khun haitare kwatha gi khoge mi leinadraba kwatha khunaugi yum sing mai thadu omba even kwatha khunaugi khoge ningthau gi yum haitare adu yauna khoge school amati primary health center gi building sing mai thadoga ki militant sing na mangata thogalamasu leiri masigi phibam sida Manipur da kadai bawa santi oire natragana tangdu leita da phibam do hanjil ena hairaga Mikhal si pangthok kadurib no haibasini yamna hangnari wafam di yes soidana makidi Mikhal si pangthok kini na ai hajaningi Manipur da asu amna irang thokpa mi si mina thokpa si center na adu yamna lumna lodobgi mami dudi khoi adum ui khoi da uzabata ko adanga even ngasi bhaw the prime minister na wam bhaw ngang da lady masi khwai dagi thoksa da ba khwai dagi lamdam si da lady missing si usit ta bani ban haina logu su yai aduga khoi home minister na khara tauri yingzilli khara haiba adu sifai khara hajil laga khoi leihanba masi makna masagi lan si chap chana ngak thokpa ngamabra haiba sunnataba kuki militant sing na nomai kapning matam da at any time adum nomai kapangam bagi sakti sima khoi da leiri aduga masida Indian army sing angsil lakriban mayam sing sina kadai phawba control ngamabage haiba sidi yamna pung sin ngai yobot amakhakni Manipur da lan akan mathokkiba mafam sing si mafam airamba central security force sing leiba ngaktani makhoi leina nongmei kapsilakhiba bom kapsilakhiba ngaktani masina taklibadi makhoina khogi lan si khamjinnaba control tongnaba tharakkiba khogi central security force sing sina puchel singna honade habisidi oigriba film sing asina mayek singna tai adu hojik si Mikhal si naksila kandaza Manipur su khogi Mikhal si gi khogi kari haini langba masigi momentum se adum hangalpa ure even ngarang han makta si minister na magi speech ta pigiba magi mana phongdoki bo pham singa du su Mikhal si da BJP mai pahanaba inner amasung outer animakta Manipur BJP gi seats ta mai pahanaba haiba phongdokpa lei kogi center na haidi BJP government na Manipur da
नत्रगा अवांग नोंपोक लमदमदा यामना मिनुंगसीगा लोइनना येंगी हाइबनी मदुगी पाउखुम मोइना हाइरिबा मणिपुर की सीट अनीसी बीजेपी दे पीगदमने ना चीफ मिनिस्टर फोंदोकचबा लै अस्वाइगी स्वाइजे येंगुरगदी politics se sum tawduna sana duna leirabra haibasine ba koin uningi hainingedi masida kadai pawbu nungsi birabege haibasine center na manipur si kadai pawbu nungsi birage manipur gi miyam si kadai pawbu nungsi birabno haibasidi miyam na su hena khangnaraba adegi miyam si yamna hangnari ba wafongam amakhakni lan laibak amaga soknaba lan su nataba Kanglup amaga ka soknaba lan asida madusu hainingise kuki phurupna mitei singi mathakta makhogi pandam mama phangnabagi damukta lan tarakpani masida makhogi misunderstanding gi wafam leiteba makhoi di political agenda ama puraga sida lan tarakpani masida suksana tha tara mathoirom sangjilakpa asi phawbada lanche loisinbina ba honadraga manipur gi miyambu center na nungsibiri haibasidi masidi akhoi angang amada hairasu saurkadom male yamna haining isidi ko angang amda hairasu soidram gi saurkadom male manipur gi mising ju mi hoina udrabra draga india gi citizen na moina udabra sia hangning isidi adu manipur da hauji lakadori ba mikal asida kana kana na mirep or pa yabage haibi sigi jingnabasisu mayam am phole ada chief minister masamuk su masigi candidate or kadra haibigi miyam da hangnaba wang mayam am su leidi lok sabha da chief minister na the mirep or ga mana mpu na chatkhiba aduga manipur gi seat se koi chief minister si kana no man mention hoba haidi chief minister gi and biren gi mathakta kuki phurup ki miyoi singi marakta allegation si mayam to leibani na asagi ma sindoga phagadra habegi center gi mi am lakadra habegi jingnaba haitare adusu miyam da phawi adu masi kadai phabu chumbano haibadumati hoju maki oinadi haibadi yakiroi adubu chief minister na ngarang nahandagi phongdora iba wafam sing asi yengluragadi maswai sida थाजनिंगाई ओइबा मियामना हाइनरी बसिदा थाजनिंगाई ओइबा खरा मखै लैरबरा हाइबसी हंगनिंगेबा एज ए चीफ मिनिस्टर मोइना ngarang nahandri phongdokibase mitei proof sing kananaba indigenous proof sing kananabagi akan opam phodo e aduga whole manipur sigi oiba adi adani course actually manipur da matam sangna khundaraba kuki people singi adu adagi mari leina wafam singdi ipong phongdoktraga manipur gi indigenous peoples khaktang hairaga masigi maramda yam emphasis pirga wan ngang pasina takli baside inner manipuri parliamentary constituency da leiba miyam si yanana ba phongdok para haibigi wafam si yam chobu wanga moire aduna hoi masi akhoi assumption oiba suyai chief minister mp gi candidate oiraktabi sin another case amakhani aduga mikhal sidi akhoi gi mangda leire phibam si ye kanda india government na adagi election commission of india na at any cost manipur da mikhal si pangthokna bo honarakani haibisimdi yamna mayeksin ubaphangi aduga masida manipur gi miyam na kadai phawba participate tawgadage haibisimdi yengba tari hojing maki oina di mado haibada ganman ganen khali I'm round says my terms adu makha kona gi round laksagi adu question du hang yam phajagane tamo thank you so much tamo koi jek manipur da lakadori ba election asi sungchoi choidana hoje koi center na center ya thangi matung ina sungchoi choidana koi manipur da lakadori ba lok sabha election mp election jeb sungchoi choidana pangtho ogani haibani loina na hojik mayam na chingdari ba tamuna haigi matung ina di koi hoji oiri ba koi manipur gi chief minister na mp da lakpagi wafam ju yauri sai matang sidi kona khanajarage ai khoi dialogue ki makha chatharapada oja sonamani te lakjarage manaba question do oja ham round yoina oja hoji khoi gi election political momentum am hoji yam kan khoi manipur do oire eba film ji oja ju ubiramani khoi ju ujo phange sai matang sidi oja hoji ki khoi anga tamod hangjagi ba question haper manana haitare hoji lairiba miyoi kayama tangdu leidadan leibam chabam khangdana charang naraga lairiba film masida matau karamne election pangthokadoina oja masi yenguragadi khoi future generation na karigumba masida election pangthok kiba taragadi future generation na masigi numit ase election pangthok pa numit ase sumchoi choidana black spot amagum urani haibasidi khoi adum ujo phangi soi matang sida am round da
ओजा सोनामनी की मोट है चरी आई मरुप हेमचंद्र इलेक्ट्रिक की सॉरी कनगी NETV के स्टाफ पुनः पुसु एडिटर इन चीफ मिस्टर ब्रजेन एंड मलम नेताबरी पुनः पुसु इन कोक नंजरी मणिपुर से करीम तो अखोई से मीनी हाइदना अखोई से खन गिदरे भारत सरकार ने लोग गिदरे यंबियो इलेक्शन है से फड़े मशी मतंग तहोद दे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ओइगदरा अदु ओइबजे कसु काई द पोस्टपोन तो बुझे करीम तो काई दिया अखोइना पाम्बना सॉल्यूशन फर्स्ट देन इलेक्शन कम्स अखोइना पाम्बना दोम न थारीब 3500 crores अखोइ मयाम दो उच्चाइनबा शी कंस्ट्रक्शन की तौगुनी सी डेवलपमेंट सी तौगुनी सी तौगुनी सी तौगुनी से अदर इलेक्शन मतंग दस यू विल बी इन पावर यू आर लाइकली टू बी इन पावर आई खंगे मसे आई शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड आई बीजेपी मी नत्ती बट माय सुम येंगबदा मयाम की ऑल इंडिया की एग्जिट पोल मक्ति नत्ती सुम मयाम सुम येंगबदा नुक्सित से सुम बीजेपी की फेवर द खरब दिले मे बी वेरी मच आल्सो अदु आई जस्ट आई गेस मोई मैम ऑब्जर्वेशन द येंगे हाई जबई वाने शीघ्र में मयाम द कैन द भारत सरकार अब जिंदा करा सकते हैं इन लोगों को 200-250 विधवा जिनका अपने पति खोए मैं नुपा शीघ्र बा जिनका पत्नी खोए जिनका माँ बाप खोए जिनका बच्चे खोए मुझे मयाम से नो हिंगन मंगम गदरा भारत सरकार मुझे देहंग से करेगी तमक की मिस्टर मोदी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर लीडर ने इन द वर्ल्ड के जिकी रेट तो आउट ऑफ 100 तो 64% से अलोन की Honorable Prime Minister Maki favored the lady bani. This is as part the their world ki moigi statistic or mokoi ki rate am lady shum jeng but he is the most popular leader. Oh hum mante hain. What is the problem with that the Honorable Prime Minister? Can I appeal you? You can come to Arunachal Pradesh. From Arunachal Pradesh to Manipur, Imphal is only 300 kilometers by road. Your aircraft, which is one of the most sophisticated and very costly aircraft, more than 10 to 20 crores worth of rupees, where the missiles cannot even attack it. We agree? आप खुश रहिए, आप स्वास्थ्य ठीक रखिए, अब जब तक जिंदा रहेंगे भारत जिंदा रहेंगे, मणिपुर मरने तो कोई बात नहीं, आप अरुणाचल प्रदेश तक आ सकते हैं, असम में आए हैं, अब कभी मणिपुर के बारे कुछ नहीं कहा और कभी अब आने का शायद आप कोशिश नहीं की क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है. सो यू वेंट बैक टू अरुणाचल प्रदेश, यू सेंड 3,500 crore rupees फॉर मणिपुरीज पीपल. आपने भेजा, किस लिए भेजा आपने? क्या यह सब के उन्नति के लिए? क्या यह सब के मणिपुर के उन्नति के लिए? हमें पैसा आपको मुबारक हो, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हम भूखा रहेंगे सही. ये मीम शीघ्र मयाम सिंधु कर मन न हिंगन मंगम गुदरी कर माइन तो रिलीफ केम दे लेरी. तो मैं आपको ये सवाल कर सकता, प्रश्न कर सकता हूं प्रधानमंत्री जी, विश्व का सबसे जनप्रिय प्रधानमंत्री, जितने लोग जो मरे हैं आप जिंदा करवाइए उनको, हम आपके हवाले हम भी खुद जान दे देंगे अगर आप उतना कर सके. क्या गलती की मणिपुरी लोगों ने? करिए कोई ईरान लीजिए मिस्टर प्रधानमंत्री जी, आपको हम पूजा करते हैं, आपको हम दिन रात हम जपते हैं अपने दिल से, लेकिन अभी धीरे धीरे अब हम लोगों को ये राक्षसों के हाथ में हमें अब मरवा रहे हैं. अब क्या इच्छा है? अगर आप मरवाने चाहते एक बॉम्ब फेंक दीजिए मणिपुर नकुंतम तो हो, हाँ चिनको की जो को मत मारिए, शायद ये आपको बहुत पसंद आता है. और जितने प्लेन एरिया में है मणिपुरियों को एक बम फेंक दो, मणिपुरी का कहानी खत्म. आपका 3,500 करोड़ रुपए वो भी बच जाएंगे. ये अब दूसरों को दे देना, चिनको की जो को, उनको उन्नति के लिए, ताकि उनका हथियार बड़ा बड़ा हथियार खरीद कर सके और मणिपुरियों को आप गोली बरसा खत्म कर दीजिए 2 दिन में. यही हमारे आपको मिनती है प्रधानमंत्री जी. आपको 20 मिनट लगेंगे या 25 मिनट लगेंगे आपको एयरक्राफ्ट में, हम जानते हैं अब बिल्कुल इसके उपयुक्त पात्र है. अब इतना बड़े एयरक्राफ्ट और प्रेसिडेंट के लिए खरीद कर रखा, बहुत अच्छा काम किए. दूसरे स्टेट में अपने बहुत अच्छा काम की.
लेकिन अब मणिपुर क्यों नहीं चाहते? आपके गृह मंत्री जी बोल के गए 6-7 महीना आएंगे, वो कभी नहीं आए, कभी नहीं सुलझाया। आपने जितने यहाँ सिविल का, यहाँ जितने मणिपुर का पुलिस हो और या BBF हो या हमारे यहाँ अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड से पे उनको हथियार सीज करो, उनको पकड़ो, सब कुछ आपको सिक्योरिटी एडवाइजर ही इज कंप्लाइंग योर ऑर्डर, ठीक है, वो भी हम मानते हैं। तो मणिपुर लोगों ने क्या गलती की? आपको पूजा करना क्या हमारा नाधर्म है? हमारे पूजा जो आपको करना आपको नापसंद आता है क्या? हमें आपकी नजर में क्या हमें क्या राक्षस की तरह, हमें क्या महिषासुर की तरह आपको लगता है? प्रधानमंत्री जी हम नुंगाइते कोई थवा हम नुंगाइते मिनट 15 का चंगमन नंगे एयरक्राफ्ट अफाव वर्ल्ड के वेरी कॉस्टली एयरक्राफ्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन एंड स्पीड एंड द इंजन सुपर पावर लाइक अमेरिका के 50-60 करोड़, इंडिया के 20 करोड़ एंड अनदर 40 करोड़ की एयरक्राफ्ट नो है। यानी तो प्रेसिडेंट ले बने, यस होना चाहिए, आपको सम्मान, आपको सुरक्षा, आपको इज्जत मिलना चाहिए। लेकिन अब मणिपुर के बारे आप इसे कुछ सुलझाया नहीं, हमें अपने कैद करके रख दिया। अब अंडमान निकोबार में आप गए बहुत बार, अपने ये हमारे पोर्ट ब्लेयर का जहां आपने ये हमारे कैदियों को रखा गया सेलुलर जेल में 3 फीट बाई 4 फीट लगता है, उसमें हमें आपको खड़ा करा दो, ना सांस लो ना मत सो, आप उधर ही रहेंगे 3 बाई 4 फीट के अंदर। क्या आपने हमें क्या कैदी बना के रखा? प्रधानमंत्री जी, ये देश आपकी है, हम आपकी है, जो मरे हुए इंसान आपको नहीं हो सकते हैं। नुंगाइती मान तौड़ी बस हंद गम नुंगाइती प्रधानमंत्री जी अदुगु नम्न उच्चाइबगी तमक तो 3,500 करोड़ थारक पदुगु नॉन सिटी कन्वेंशन द लॉट ऑफ बिग पीपल, लॉट ऑफ हाई फ्लैग पीपल फजन फम उस 3,500 करोड़ से थारा बनीना बस मनु द इन 1% दंग फंगोदुसु 3.5 करोड़ म फंगदोरी नत्रगा 10 करोड़ फंगदोरी कनाना डिवाइड तगुदर क्रम डिपार्टमेंट खरे जेल का खरे मदुगी सरुक लोंगबा one of the most corrupted state in the world, not in India alone. ऐसी मफम दिखांगे ना उच्च चाइनो पैसा दूं थारी। क्या गारंटी है कि 3,500 करोड़ ये पैसा आपके सिर्फ उन्नति के लिए है? क्या आपके इसको देश के भलाई के लिए, या आपका ये पैसा दूसरों को बांटने के लिए? हमें संदेह है। We are in doubt. That's why we are pointing finger. आप हमें दुख का साथ देने आए हैं या आपका पैसा भेजे को आपस में हमें मरवाने के लिए, और आपके ये झूठा प्रचार करके कि ये पैसा को बंदर बट की तरह सबको चारों तरफ भेजेंगे, पैसा से खरीद करो, पैसा खरीद करो। हम आपको प्रूफ तो नहीं दे नहीं सकते हैं, लेकिन समय आएंगे। चाहे कुछ भी हो, इस वक्त आपको आना चाहिए था। क्या आप आपको हमारे जख्म में क्या आप आपका नमक आपको छिड़का रहे हैं? तो अनुभव प्राइम मिनिस्टर जी याम फजन नंगबो अखोनी इज्जत तोई नंग से अखोइने लाख पाइसे नंग खंग्रा नंग मधु खंगबम थोई प्राइम मिनिस्टर जी अरुणाचल प्रदेश फो लाग अदुई के अखोई स्टेट ता लाख पंगम दर पैसा पिर म चक्की भाई दो। हम बिकाऊ नहीं है, कोई भिखारी नते, आपका पैसा लौटा दो। मणिपुर गवर्नमेंट के लेंगा पूरी में हम पैसा अदुर करी तगुलनी ननी तौजा बदिर प्रॉमिस के हम तोरंगुनी मदम पुंग से फाल लोय करम प्रोजेक्ट और करम कोई इंडस्ट्री मणिपुर द लिंगी बदा ngasi जवाब से हिंगी गए पुक्चेन सेंगदब मणिपुर की ब्यूरोक्रेट्स और मणिपुर के लीडर्स, मणिपुर के MLAs और मिनिस्टर करम इंडस्ट्री मणिपुर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थादर ngasi वो चेई तरह कुन-कुन को हिंग जाओ कर गया सत्तानाश। तो जस्ट ऑन द एप ऑफ द इलेक्शन नंग ने पैसा थारी वैसे किस काम के लिए है? बटवाने के लिए है, और नमफू शासन तो हम दोरी रहा। अब जबरदस्त हमें आपको ये चुनाव करवाएंगे, ये तो मत कीजिएगा। देखिए साहब प्रधानमंत्री जी, अब न्याय चाहिए। हम आपका कांग्रेस की तरह हम न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं। हम आपसे आपको न्याय चाहिए, हमें दया चाहिए। ना हम बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना कोई पार्टी है। हम पूजा करते हैं दिल से। आप हमें पैसा से खरीद कर नहीं कर सकते हैं। मेरे ईमान को, मेरे सम्मान जो आपके प्रति जितना है वो पैसा से आप तोलना नहीं कर सकते हैं। हम अपने दिल से पूजा करते हैं ज्यादा से ज्यादा मणिपुरी लोग। हमें पता नहीं पहाड़ी लोगों को, हमारे दोस्तों के उनका क्या इरादा है, लेकिन मणिपुर को शांति लाने के बजाय अपने इलेक्शन जबरदस्त से अपना करवा दी, अपने करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो जाएंगे, लेकिन सब
आदमी झूठी गवाही देंगे, पैसा के मतलब से इलेक्शन में जाएंगे, मारपीट करवाएंगे, हमें आपस में लड़ाएंगे। और जिस तरह सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को अपने दिल छोड़ के रखा, न कोई ने कमनिंग द कापू तोनिंग द तोड़, क्योंकि आपने कंट्रोल नहीं की। अब शांति बोल रहे हैं, डेली मणिपुरी का बस्तियों में आकर के जो गोली बरसा रहे हैं। मसलन खंग बने प्राइम मिनिस्टर जी, आपको जितने गुप्तचर है सब कुछ आप एवरी मोमेंट सब सुन रहे देख रही हैं। हमारे सरकार बिल्कुल नाकाम है, नामर्द है, हमारा सरकार नाकाम है, क्योंकि उपाय नहीं। उनको भी सत्ता चाहिए, आपको भी बीजेपी सत्ता यही चाहिए, उनको भी यह मंत्री चाहिए, उनको भी यह सत्ता चाहिए, चाहे जितने मणिपुरी वासी हो जहन्नुम में जाने दो। हाँ, आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है, हमें बहुत दुख है। मरमदी अखोइस स्वाधीन अखोइस लेपाक मनी ने लाइक इंडिया 49 तक हम इंडिपेंडेंट थे ब्रिटिश का बात आने के बाद। अब भारत के साथ हम आकर के हम गुलाम बन गए। हम गुलामी नहीं, हम गुलाम के लिए हम तैयार नहीं है। हम आपको पूजा करते हैं, आप हमें दिल से आप हमें वरदान दो। कौन सच कौन झूठ, हमें कांग्रेस की तरह न्याय यात्रा वो क्या अन्याय यात्रा न्याय यात्रा आप क्या समझते वो तो नहीं मालूम। हमें न्याय चाहिए आपका। आप कब इस फायरिंग को, इस बदमाशों को कब आप उनको पकड़ेंगे, अपने को कैम में कब आपको रखेंगे। चिनको की जो है वो कभी इंडिजिनियस ही नहीं थे। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा ये सब इमिग्रेंट्स आए हैं, तो उस मामला खत्म। हमें कहने का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं। आपको होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा स्टेटमेंट में ये सब बाहरी लोगों को, परदेसी इमिग्रेंट्स आए हैं, तो फिर इशारा बिल्कुल साफ है। उन्होंने हमको खून करा रही है, हमें कैद बना करके रखा आपने। ये आपको नेशनल मार्ग यानी कि भारतीय मार्ग, ये नेशनल हाईवे हमें आप जाने नहीं दे रही है। ये तो मणिपुर की सरकार का उनका अधीन में नहीं है। इट इज अंडर योर कंट्रोल। Why don't you ask these people that national you deployed more than 5 lakh 10 lakhs army people and you cleared all these notorious people who are blocking this way। तो भारत सरकार करेगी तो भीतरनो मधुना मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बहुत कुछ आप लोग क्या कहूं आपको, दिल से बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसको सुलझाइए जल्दी। हमें अब से नाप से हमदर्दी इतने नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मणिपुर भारत के एक अभिन्न अंग है, हम समझते हैं, लेकिन आप हमें अलग थलग तो नहीं करा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हम मणिपुरी लोग ना खुश है, 100% नहीं है। जो पैसे का लूबी है, आपका पैसे से बंटवारा करेंगे, उसको कोठी बनाएंगे, दिल्ली में गुड़गांव में जो अपना फ्लैट करेंगे, नोएडा में फ्लैट करेंगे, बेंगलुरु में फ्लैट करेंगे, उन लोगों के लिए तो बहुत ही खुश है। हम आम जनता बिल्कुल ना खुश है। ये इलेक्शन हमें देना नहीं देना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बिल्कुल हमें अपनी बिरादरी, अपने ही परिवार, आपने कहा बार बार कश्मीर में कहा, सब कुछ में कहा, आप हमें कहा आपने परिवार कहा समझा। मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चों को, मेरी आपका बहनों को, मेरे माँ को डेली मरवा रही है, तो फिर हम कैसे मानो कि हम प्राइम मिनिस्टर का, हम परिवार का एक ही मेंबर है। अब बिल्कुल नहीं। आपके न्याय इस बार ठीक नहीं लगता, आपका अंदाज बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आप हमें साफ इंसाफ दे दीजिए। मणिपुर प्रजा में हम इलेक्शन तौदबा जाउनिंगदबा नखोई खुशी तो अखोई इलेक्शन सुपांग पामदे। मणिपुर सिबु तंगदु लेतान लेहिनबा मयाम पार्टी पुनमक चोंगी में पुनमक हैति लुपा लिसिंग अहुमगा चंगा करोड़ लाबनीना आशा जामने चावना लेगिने ए जुमदा हना लुपा लिसिंग मंगा पिरम नलगे तारा पिर जाय, तारा पिर मजन कुन पिर मजाय, अदुदि ए लिसिंग कुंडो फंगरुदि तिना खर लेब फंगुरी मदु मणिपुर दि इम्फाल सु बाउपरा सु लने कुकी लो लोगरनी चीन कुकी टेररिस्ट बेथो किसन काइदि ए जुमसे तो तिन को फोरदि वोट की बतांग से लहोग देदि फंगरोय हाइद तोबो मेम तोबिगनो। भारत सरकार ने को नेथर थमनी मिनाई दौना इमा इबेन इचनि चा पुनमक स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तमी पुन मयाम पुनमक ज्ञान तासे इलेक्शन द अखोइने लेपोय हाइब नत्ते, थादरोय हाइब नत्ते। अदु तौरबे इरांग सिग यंगु मी लिसिंग हुंफु के मयाम द लेजे पुनमक अंगांग मचादु सिंगदु मफिबुन सिनंगम दबकांग मरक्ता माबाम थोपम खोंग हमम इंदिर लेतबा नुपी नहादु नुपागे ग्रुप मनाक तब लोनि तुम्मे नुपी नु तुम हाइदु माई मवाद माई नुपाद हो इकाई ब तंजा लगतना फमुंग नु तुमी नेरुस इकाई मयाम दि मरक्ता
Kangan kan masu kangan pang dabu yauri madu matu mapam thok min dhin leitri mafi murun hongbu ima iben ichen ichadu na mi ka thiru mafi murun hongbu chali angang sindu humai tawnu humma yauri akoina nungai dun AC da or ya kanagi fan makha da leirong bo akoina complain tawri mayam election thada duri jabi duri mayam hoi mata khangno mi lising humbu ge matak tami mayam lebam khangdana mapa mapi sagai nati mai make pura pamang mang tum na lag na khoi ni election chu na pami bera pam da na khoi thamgani aina tawgunu habedi haji manipur police loin lani laona ni election to hondu nang phargni hai do phani ya pau phande to aduga masi the people choice I get up to the I do not suggest masi this is not the conducive moment aduna tangdu litar election to phajna togudamni mihat pasung hana tolu pradhan mantri or the government of India nohina thoina laktrabani na nohina tawlani ba highway say there is no doubt of any doubt aduna in hanga cheri bese prajamayam nasana khangna tobiu lepatale lepiu kana do midi thadanu kana de akoi ei dong toothless tiger ja yaudruba ei gum ahna chalaga parliament chama tumna eina suman khige tumna wari tanli be midum dudunoi sunta thada bigino manipur jolo cha ba mi ngantani naharon gum khangde miya urpo khangde who can deliver their our demands and present before the parliament wangang mangmami shor hongman mami akoi gi asi aeroplane tongkhre delhi chaknen khalbadi imphal airport te aeroplane tongmadi shor thakpa mitei member mem singdo madudi thada bigino kari lon ngang dori nun ngang mangam dabni ngang de ki dana mamoi bo chetpu dal kanu khangde ne ikai dana ki dana yangwe no se ladakh tagi only one MP kari khoi jam yang saring hari manupado ani de mani MP man kari basa man kari hai mayamda even the prime minister maud munni yengi home minister mayam muluni yengi indira Sonia Gandhi ko opposition mayam loni yengi man mini nipu ngang bada parliament punama speaker tumin na pin drop silent matik lebe magun leba adu manha sa koi kahan ningi who can deliver the goods na praja mayam da thamge ai first round the from the basilana na ai akoi gi kan Yaiphaba sab ai hand over to thank you Oza Sonamani, thank you so much. Ta mani am nungai. Aduga kaya hai din hong di oza. Yam phasai tabi ba mayam puna mangpuju nungai ram gane hai na ina khanjai. Ai dialogue ki makha chatrak pada ai tamo Hemchandra da laksage. Tamo hujik lai ba crisis se khoi gi political solution amadi yamna maru ai hai baji khoi puna mangna khange. Masidai da oirei ba maru ina khoi si lanji kamaina oirei bu hai baji mayam zu loi khangnara bani mapalam dagi inflated torpa changakpa narona changakpa illegal immigration mayam deforestation of reserve forest poppy plantation torpa war on drugs zatharakpa loina na yam khraba khulai hojik manipur da kadai den khongdin lai ba sophisticated weapon mayam ama uba phanglai ba loina na hogi suda chanaram suda lairam ba kanguna ground run thugairaga chatharakpa thawngsing sai mayam ji da yeng ga oja khogi hojiki democracy je khogi festival of democracy ga jo hai ne ko India je masina mataw kramna future da sigum ba je kamaina crisis mem thole je mataw kramna thingba ngam gadori bano loina na hojik lak tori ba lok sabha gi election da political party mayam jina magi oiba election manifesto da kari minimum kari hairak pa yai masi maru ina manipur integrity kai ba ya haloi hairak ka doi bra sai je happen broadly yanga tamugi mo na mahabiro yam sang de dum tam aduga marak thana tamuna haiding haida marak thana yengbiri ba kwai punamakta I kari gumbam haijauge koi live yengbiri ba nungsira ba chinau mayam na koi live ki kuthang da adom na hangning ba question hangbirak pa yagani phajab question ai sumsoi soida lakhot charaga hangjage tamo makha jathapiro yamna nungnang ningai oiba perit amakhakni hojikse Manipur की integrity से home minister नसु काहे लोई हाय अदुगा हौजिक मणिपुर ददी emotional integrity दी अमा पाव लेत्रे मसिगी मरी जिमदी कनाना सेमगत लगा कनाना थुगाय बनो हाइबदु मदी मदु मियाम द सोइदन मकिन नैना बिकनि न खल्ले मणिपुर दा हौजिक ethnic line जिदा integrity से boundary only Manipur की boundary से कायदे हाइबा दु खतने व लेरिस हौजे मियाम जुगी वखल से सिदा आइखुई हाइबा वखल से खन मंगमद्रे
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ इंटीग्रिटी मणिपुर की इंटीग्रिटी बाउंड्री कायहलोयना बराबर हाइरी मणिपुर की इंटीग्रिटी कायदब याय अदुगा मसीगी मनुंगसिदा मानव लेंगाक अम पीरगदी मणिपुर की बाउंड्री से मणिपुर हाइब अदुगी ममिंगदा असुम लहेलगसु मदुगी कानाबदुदी लैरोय सेंगना एडीसीदा नत्रगना कुकी सिंगी डिमांड सिना मरम ओरकाना मखोइदा ग्रेटर ऑटोनॉमी ने पिशन बमतम नसिदा लैगदौरिसिदी ओनली मणिपुर की इंटीग्रिटी से कायदे हाइब अदु खक्तने मदुगी चप मानबा खोगी लेंगाक अमा within the government asum lehelagadi madudi khoye ngasagi yam sathiba maduna me hena sathiba phibam se ohen gaduri ni neba aikoina uba phangi sidi haukiba sahi kaya gi mamangdagi masigi ethnic line sida aikoi se mapung phana divide toduna leire british na manipur da loi changraba matungda british ki lengak matam se sida ching amasung tam se totally ngasagi divide tobune मसीन मरम ओरकांदा ngasi चिंग अमसुंग तमगी मरकता नक्सिनबा याहंद्रिसि मसीनने मसीननी अखोइदा ngasi की कन्फ्लिक्ट से थोंगनबगी मरु हुनगिबसु ब्रिटिश पेरातुतगी हौरे हायना लौबा यारे अदुगा सुम येंबिरो नागा पीपल सिंग खुंदाबा खुगी विलेज अमगी मनाकता कुकी खुन नम सोयदनबगी ब्रिटिश सिंग थमजिलमने मसीना ngасagi makhoigi divide and rule policy do sanaraga ngasagi makhoigi indigenous people singsi namdaba yana nabagi policy amakhakne masida british na chatharamba magi policy se manipur na india gi manung da challaba matung da su adumak india na masi sanaduna layeba continue tawrga dum layeba karigi tampaki mi singna singda kaim tongamdre kaim ta tawmbar yahandre aduga singi mi singsina anywhere in manipur makoina khundaningba lening mafamda leiba yahalle aduga mitei singbuna st oiba oidaba somdigi reserve sitni reserve area ni adoni adani na khaidok piraga ngasi bawbada fajin punchillaga asumak lakhi basina maram markanda mitei singi puningda pendaba soning basidi matam sangna dagi lakhre masidi indiana manipur da sanaba politics amakhakne masina maram oirkanda ngasi gi irang asi se british na maru hulambadu ngasi di india gi makutta leiro matungda aso irang si tholopani haina lobu yae masi gi responsibility se india na pugadawne india na pubam thoeba madu natraga makoina panghai da hajinba adu akoi ngasi taabada yam waba haitare external aggression leire hare but akuisu yare haukiba sahi kaya gi mamangdagi external aggression se manipur thengkhang anirak ahum lakta myanmar da irang thoi kuring maki manipur da influx torpa ngatane ba 1951 da 1960 ga 12 swaisi da muka mukhosi da ku dongnabagi irang se thokpa smail sum lakhi matam si da makhoi da irang se thoi ba makai manipur da influx se dum wanghat krabane aduna manipur da di amuka kangen hengat krije 1980 gi swaidagi di manipur da khungang sing je hekta pak sanna hekta angak pamawong da khunda si da pi mawong se lakrabane masi khangna matam dugi lengang sing asu thoksa haude yingsin haude maduna maram morakanda masi gi achauba conflict se thokna bagi maram se ohelakne masida hojik bjp da maral sibagi mathau tade aduga congress na su makhoi da su maral yang kana sibi mathau tade matam dugi party dudi ama oibe yai matam duda laingak number mioi sing dugi asoi bane na ai haininge masina maram orakanda ngasi di mai chai
मसीगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से इंडिया ना पुबम थोई अदुगा लोचिन बे यारब इरांग से ngasi फाव लोचिन दबा सिंकी डायटी सिचु इंडिया ना लोभम थोई हौजिकती मी मैम सिर कांसिददी पेंदबगी पेंदबा ngakta phongdoknare nakan animakta kuki gi furup ki make da su pendaba मैम am lerongani aduga manipur gi tampak ta khundari ba mitei singi marakta su pendaba sina om jinduna leire kuki singna kargi tamakta mitei singda landa bano haibasima masisitagi hauraga mi मैम सेन की बा खुन मैम तुम की बा युम मैम चा की बा लन तुम नपी अंगांगी यत खोंगाव न की बा असिकुम मैम से यें काना ngasiदी मसीगी इरांग सिना ओमजन्दुना लेगदोरि बसे सही खरदी कोकपंगमदना लेगने बा सोयदना मसीदा करिगुम मखल अमतना चामथोकना बो होना बकांदा यामना वागनी अदुबो इंडियाना हौजिक सानरी बसे करिनो हाइबसी ngasi फाव अखोइदा चममनबा अमा फावहन्दुना लेरि वाथोक खुदिंगमक ngасai याफिबना हागिबदा अखोइगी पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा मथौ तारी ना हाइबसी यस वाथोक खुदिंगमक अखोइगी वारोसिन अमा पुरकनबि दमकता नेगोशिएटिंग टेबल नमदा लाक्वाइसि मथौ ताइ अदुगा अखोइ खुदिंगमक सिसु पॉलिटिक्स हाइबसिगी मनुंग चनबा मसिदगी कनामता नानथोक पंगमरोइदबा अमखकने पॉलिटिक्स हाइबसिदा अखोइ खुदिंगमकसि याउरिबने अदुगा थोगलिबा इरांगसिसु पॉलिटिकली सॉल्यूशन पुरकनबा होनगदबने इंडिया गवर्नमेंट होय मणिपुर गवर्नमेंट ददी अदम एक्सपेक्ट तौद्रे मरमदी मागी स्ट्रेंथ तुगी वांग द लगी बसिन मरम मरकांदा एक्सपेक्ट तौदे अदुबु इंडिया नदी मसी ngambam thoyena khalli aduga ngasi pawda lansi permanent oina asagi tung koina losin ba yabagi platform ama ngasi paw semgatte hajik yengbiro ungkhanari ba furup ani gi luching basing ajai MLA sing su yawn biro adagi minister sing su yawn biro aduga stakeholders sing yaubiro civil society organization yaubiro purup ani gi luching masing se kaurga matam amatta home minister natraga prime minister na convent tawrga wari je sanamba kanda makhui gi mamang da di kasu hana roina semgat ke haridi adugi platform do semgadabane ba adudi semgatte masagi kuki gi mi masit marang khara amu unani adagi amuka mitai purup kisu amuka minister khara MLA khara tongan tongan dagi CSO khara tongan tongan amu unani somdana ama haini akoidana ama haini mitai singdra ama haini sum tawleraga irang se kamai loidunu sinida but for example koigi kuki people singda su hojik si mokoigi demand se phangni haibigi confidence yam wang le masi makoigi luching masingna public meeting si to phongdok problem sing dudagi akoina lobi yai even koigi minister nyamsa kipgena mak kai kangpopi da pangthokpa magi public meeting amada aikoigi pandam naksilla e na phongdo isi masigi wan thok kaino madudi center na makoi da suk karigumba khara hairi habisi chumme aduga mitai singi CS organization adegi kari chief minister yauna home minister ga unaba matamdana manipur gi territorial integrity ka heloi haibane territorial integrity se thugaidra bawda manipur da lengak amagi manung da lengak ama lehenba yabagi mong da semgal agadi madu miyam na yagdori bra it is already disintegrated yes yes disintegrated ti akoi da ethnic lines da disintegrate tawrak khibsidi ngasi degi sahi kaya gi mang degi hogre aduna masi samjinna bo hona bada sahi kaya ma changhi gane ba muka aduna masi ओहिन्नबी दमकता मितै सिंगना एज ए मेजर कम्युनिटी मोइना अखोइ एसटी ओइके काइना हाइरे इजे मागी कोटा दो यम पामु बसु नते लमदो यम पामु बसु नते यस मणिपुर दा इनफ अखोइ मणिपुर तंपाक इनफ स्पेस लेरिना कुंदाबदा कुंदाभम चंद्रे हाबदु नते अदुगा खोइगी मितै people sing se अखोइ एसटी ओइदबना मरम कान थबक फंगद्रे मपान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग दा सरुक याबंगमद्रे अखोइ सोनथरे हाबदु नते अखोइगी मटिंग लेरब नारोल केना IAS IPS फाउरी सही खुदिंगी याउरी अदगी थोगला इमनी अदुदा सि मागी कोटा दु कलकबगी नते यस सेम स्टेटस तल मिनरगदी असागी वखलोन सि मानगनी अदुगा पुंजिन बयानी हाइबनेबा मसि equal haibdo yes adu leminesi haibo yes akhoi chamane hois mamangda mitai sing da ST oyu haiba kan da yai yati haibduna des another case ni madu da hogreba ko madu da akhoi na yam kan blame toru busu yadreba matam du da moina kari gi haibno matam du su atopa situation khara leram basu yaiba moina hagi bagi maram hoi
हौजिक्ति मोइना हाइरुबुदुना मरम मोरकांदा ngasi akhuna demand si torpa kanda atopa community ni yekpagi tanja su phangine ba matam do oiramadi masi yena basi ler maroi ba kanam ta su matam do yekki basu leite ba ko aduna masida asoi bududi haujik hairuga kana basu leroi dabni na akhuna haujik hairibadi as a major community moina same status ta leminargadi masigi ethnic line the khaido iba ngasagi krihani divide tawriba area sima breathing tawang ngamagadi samjinaba ngamagadi aikhoigi marakta ma khoigi amatu oibagi machimana oibagi nungsina bodu feel tawrakani na haibaneba masigi damaktani yes I losin jage masigi damaktani mitei singna ST oige hairosi masini lam pambagi natraga kota yam phangni kaina haibagi adu natti haibasima manipur gi miyam amasung manipur da lege ba top community gi musing sinasu masi खंगदबनी हाइबसिनि मै सिम थमजनिंगिस तमो हेमजा याम फजे याम मरिक सुमबा हाइबिग्रे आई क्वेश्चन अमतंग आई लोखचरा के व्यूअर्स न हंगबिरकपा खोय होजिक लाइव यंगिरिबा व्यूअर्स दai क्वेश्चन अमतंग लोखलके आई तमोदा हंगबिरकपा क्वेश्चन ने खोय कविता गुरु मयुम हंगबिरकपा खोय हंगबिरेबा क्वेश्चन जे होजिक बोट इरांग मरकसिदा बोट से मतौ करमना तौगदरिबनो हाइना खोय कविता गुरु मयुम खोय व्यूअर्स ना हंगबिरे जे याम तेमलपना दम खुमिराम yes vote I say festival of democracy in hairibani election habis mase akoi kudimak loina saruk yagadabani yabam thoi masida aigi right si sina gadoini aigi voting right aina aigi luchingba ma khanna bagi tanja si phanggadori neba adubu aikoi gi manipur gi hojik oriba context sidadi vote pangthok pa haibasi maram sabra sadabra haibasi ne ba hangni laidi aikoina maram sadi na move torosu india government na vote sidi namna pangthok ne ba anyhow hojik lady ba around kogi company samaga angkhayum phu lady ba aduga kogi personal masing na around 60 70 mu lady ba kogi security force masidagi tangai padragadi masigi manaba force ama thajil laga manipur se mikhal pangthok pa yanana bagi damakta peripheral area singji namdharaga thamaga mikhal di soidana pangthokine masima pangthokini haibasidi akoina ui madu akoina pam dabadugi oidreba masidi india na ngasi phawda manipur gi interest ta kari thabak tawribage haibase miyam punak khangmin chumme Manipur na pamisi votu nati mi irang zil lochilaga tangdu laita na magi chakot thorang do paikat laga mi ge mimana na hingna bo khona badune ba miyam na pamisi shanti da yes madune ba santi laita na chakot pa yaroi ba masagi koi gi peace haibasi yaudana koi gi modi na thadra ki haiba 3500 crore se kari da sem do ino kadai da Luchin do no ba moi masen sayen ngayene dana luchin ge hargadi khangdre sum nongmai kapna leiraga kari sem do no ba aduna sem bai bisi pisana proko mathau tai mikhal pangto ke harasu pisana lambiu anyhow nangna sipai si nagera adagi emotional integrity se sagarna bi damakta khogi platform semaga wari sanagera asigum basi sengalo matungda lan sigi settlement ama hana po aduga manipur da mikhal pangthok pada miyam na soidramaki participate tawgani aduga nampu da sipai thajilaga khogi mikhal se pangthok kani na hai targadi maduda participation gi chang sidi yamna hanthagani aduga relief camp da hojik leiriba khogi masing yamlaba miyoi lising humpu rom sina karam by interest ta kari wakhalagi vote thada ba thorok kaduni haisima manipur government su masung india government su hangjaraga madugi pakhumdo masana pijagadabni haisi ai sumai thamjage yam nongje tamo khoi viewers ke kavita guru mem hangbirak pa question da tamona pakhum pibi hidamang da thagachari ai dialogue ki makha chathrak pudai question am tanggal loksak sije oja sonamni da hangjarak pone khoi gi yam na khoi yam khoi gi discussion ji bu yam toina yang biri ba Shakespeare khoi gi nungsiraba bro am hangbirak pa oja sonamni da hangje mahakna hangbirai je oja sonamni da hangjage lan ama lotion ba ngamdringai da boat ki lan ama lakadori lan ani su dore lan loidari bot na maruni lila si yingba ngamoy dori oja kari mo lebi oh hangbiri Shakespeare Mr. Shakespeare good morning to you from good evening no good evening from India ma US ra good evening from Sonamani jam tak chi adun hangbiri se
अखोई से अंगाव खर फम्मगा सिगा पुगांग द ngang मसे दुने पांबिरी से खुरमजरी क्या मुई क्या नुंगसिबी बन खंगदी अखोई दि प्रेमिचम प्रजानी अदु चुम्मी इलेक्शन हाइबसे आई मरुप हेमचंद्रना हाइबिरिबा अमदी एंकर अखोई याइफाबा साहब को ने ताकपिरि पुनमुस बसा चुम इलेक्शन हाइबसे फ्री frankly aina apam mi digo piron setna khotna chatna thak form fill up taruga santi thak thadarga lakpa. That is the fundamental rights. India is the largest democracy in Haibase. We claim. At the same time, many parts of India siga akui push and pull madigi money power muscle power sijina bakresu yawi. We are educated but we are uneducated. Man the election ge fever haibsiga akoi mi hanaba shunaba masiga amanama indok engine ga masin nomaina kapna khona bhausesu. Unfortunately India ge mapam pham de ka thoi maram de it is a power struggle ni I minister hug the bajati I become an MP then I become a minister then I become a state chief minister or minister masimi chetangauba. Our development in Manipur today is killing in each other. Yamna nuaite election haibase it should be a very conducive atmosphere the ogedamni aigi nupi da I have no right to suggest nang aina pamase thaju habe jate it is her own personal choice. My wife cannot maneuver me laune se thadaru se mapunung shin ha nang nei mau da pan roi hairani it is my own choice mase punam se in principle everything is okay. Ado tawriba irang hojiki matam dadi mase sungya yaning de maram di mase security forces man puthokni kana angkani jum de ching thok pusu jari jani ado matakta akhoi gi takta nongmai na kap halliba continuously process si di hana thingderga chumi Manipur se peace landbagi mautta Manipur particularly valley area is being converted into pieces. I think from the peace lermajai and we are facing now that we have been made into pieces. We are being splintered. 60,000 matakta leriba imai ben ichen cha punamak leriba kang na chikpa marakta mapan tokom litan leriba chani thania litriba mafi maron sinia litriba porpodina porpung atada everything was burned down by this barbarous people. The Bharat Sarkar ngashi bhosum masi jengjan bidawsina. So aham santi the pork na hono Hemchandra sahab na takpi kare yeah there should be a team. Very unfortunately or very kari haini 3 corps commander uncle leme lieutenant general he is a just lieutenant general mana di haini me stakeholder kanoga Manipuri community ga kuki community ga faminarga mase peace sanaga don wow it is very nice to say lieutenant general sahab you are no more in the service I think now natte kana no kone sanru the what is a peace that the lieutenant general sahab mati chakrabanina no mai pari LMG light machine gun pari duna man light machine gun pura ma thamgani adu akoina chesu pari chakani akona chingka banina adu peace sanaduri ro peace ki kana negotiate tagudegi peace ki mama ma peace kana that is the India government which she has not done yet willfully obviously they cannot deny it. India ke Delhi the later other state adjacent state neighboring state Assam lai Tripura the lai Manipur they refuse to come aditi karamain to no koi India manung the lai have say koi we are very doubtful am I Indian or not I am asking my questions myself I am getting no response wa akoi ne khal mane Bharat the later khare democracy ki niyom ni khare phajin chatkani khokne haibena tawdna koi India da koi changak pani adubu unfortunately things are quite different. Manipur ji togudra by elections nampo that this is an imposition tagador bani election habesidi hakchang nuairaba thamoi nuairaba lepak to santi de leiraba tanjaduga yam tan ai mi gi vote khonaba chat that is nice to see me pulum halala khollaga tohlaga sidna laga you conduct election haibane because otherwise it's going to be a constitutional crisis ka hijalakane parliament is there they can postpone it. First solution then election har matar jam nungai gedaba haji paisa khar mon thadare why not it was sent it was sanctioned long before why it is just in the brink of the election masina highways these are all they are trying to cover up Manipur Manipur development ki matangda lambi thong ki matangda asigi matangda asin what development has taken place in the last 10 years and the last 50-60 years
development de tok lambi bo khoi chat pa yadre 37 national highways our Manipur ge hub ori ba silche chapal lambi chat pa yadde thong sing din su yadde this has been developed. At least the broken bridge, at least the road is not worthy to ply vehicle. This development has taken place. Aduna yamno why Mr. Shakespeare, I could explain whatever I know it. The Manipur da hajik santi leitri, everybody is not moving very properly with the full confidence. Kari thokni, karmain thokni hai bekhangde. Now this election euphoria mukakhale, our mind is being diverted again. Our children already they are facing innumerable problems. Kanaguma arambai tangol jawi, kanaguna mai masagi nation gi, masagi state ki defense ki magi jawi, masi mi handle jawi, shinaba jawi. Manipur has said now it is lawlessness state ni as on today. We do not know. I thank you. The tabiri punong pusu in kromjeri. Whatever we know here, we are just expressing and ventilating you. If you are satisfied, thanks a lot. If you are not satisfied, we are more happy. Then we say thank you again. Do ask questions so that we can reply to you. Since you are 7 seas far away from India, so have a nice day and have a nice time with all the friends. Thank you, Shakespeare. Thank you, Shakespeare. Amadi Kavita Guru mayum question hangbira pagi damakta. Kavita Guru mayum na khoi Salam Hemchandra di hiba. Khoi matang aigi numita matang aigi taw numita su na mu question lokha chage live dagi ai dialogue ki makha chatharak padai Salam Hemchandra da mu hangjira ge. Tamo khoi hojik lai ba Manipur gi situation sidadi election ju kuidre political party mayam gi di masi amarom dadi golden opportunity hai batare maside jida koi election manifesto ma lokalaga Manipur praja mayam je thajan ba nungsi han ba matu kamna Manipur je kan jige tangbu lai tan jige hai bagi yamna common oiba makhoi gi minimum program ma semaga election manifesto thadru ba yai golden opportunity am oina lawragadi aduga marak asida hoje khoi Manipur da lai ba most people in Manipur we know the current issues what is actually happening in Manipur je hoje lai ba issue mayam je hana khangam dragaju hoji oriba maruina particularly the youth of Manipur je yamna maruni hoji lai ba issue je loina khangi aduga youth china lorokpa decision si juni khwaidagi maru oigadori je natragadi seran turan ba decision om do jakhrabi tardi Manipur je amamba bagi black omda yamna we will be full forever we apangba dum taraga legadoine ba soi matang jinda oja yengaga handak pangthokadori ba Lok Sabha gi election je hanagum mamang da previously pangthoki ba Lok Sabha gi election sing dagi kadai da kari khetnaba lakani oja ga ba mot tamoge ba mot haibiro vote se nakchila banina political party sing sina miyam si themna na ba miyam si ki thajaba si longna na ba makhal gi pham sing si phongdorakani adagi Manipur gi lan si gi khudong sa su longna na bu honarakani masi sida makoina adu tauki habina chingo pham kaya su soidana ki phongdorakani lengak pai ri party sing na masagi Modi na ngarang nahan 3,500 crore koi Manipur gi damak to sanction to wi habina chingba masida ki su atopa crore mayam su sanction to rakhi ba su yai masidi election strategy sidi makoi makan honar kani makoi gi mina mai pang na ba makoi na masagi amuk han lengak pai na ba honar pa hai sidi masana tai aduga India da hoji haitare ahong ba ma politics sida ahong bam lai se kogi chungshin na bagi culture hai se alliance to bagi culture mang sa gi political party amakhakna kogi majority si phangba bagi oithok pasi India da lerak ta ba hai tare aduna makogi ideology se manadaba mi mayam sina pullaga semak kan sida amana pami amana pamde sumaina leibra maram kanda party khuding makna party amakhakna majority si oibe yaroi dobunina ngasagi alliance culture se leire ad NDA se Democratic Alliance ko National Democratic Alliance se Sri Bais Bai gi matamda mana semame
masi makoina akhoi BJP sina lenga pairak na bagi wakhalon dudani masida sida NDA sida yaur si party kuntra ni pani yes kuntra ni pan sina punjel laga ga mena masemno honabani masi gmana na mamang da Congress party si mathanta election thengnaram batagi haujikti masi oithwaroi haibasi urakpana maram markanda India alliance semaga haujik political party kuntaruk se funjel laga India alliance si handaki mikhal si thena ga dori ne boko masagi block ani ni achoba block ani si thengna ga dori ni masi ga manana Manipur da su koigi 10 political party tara Congress na luching laga funjel laga handaki Lok Sabha mikhal si thena jabai damukta sem sabodi loi gre makoi gi reba manifesto si tongan na phonarak padi yai adubo makoi gi pandam di amakakta oina lakani hauji hari basida handaki Lok Sabha sida Congress party gi oina su makoi gi tongan ba mirep hawakani haibagi ofam su leiri aduga maduda sagi India alliance ki saruk ama haitare madumak haidraka su Manipur political party tarana punjali ba sista yauriba CPI na chingba left party sing su makoi gi oiba koi gi kenosi candidate set adokani haiba musu leiri aduga masagi koi gi NDA gi that yauriba Siva Sena na chingba haiba party sing su Manipur da su Siva Sena si yam kan active oirakpa ama uri asida NPM na chingba adigi NPP na chingba mayam yauri basida makhoi gi su tongan ba party sing thador ga mikhal si choidana maki thengna rakani adubo kanana mai pakpage haibadumadi yengba tari whole India gi wena yengba matamda handaki mikhal asida su koi gi amukhana Narendra Modi na Prime Minister oirakpa yabagi possibility dudi yam chauna lei haina phongdokna ba lei adubu masi kadai pawba chumbano haibadumadi haibangamdri maramdi akhoina su party amata da jam kana support tawna ngang masi nganingde adubu hoi nukuiraroi masi makti urakani aduga Manipur gi context ta hojik lakadori se Manipur da handak pangthukadori mikhal se kadai pawba mai pak na haibidi mi kaya na participate tawraga pangthok kadage haibasineba yamna arubu wahangama oirisidi Manipur da thokliba lansi masina maram markanda wahalli se singama sung tamda lariba mioi purup khuding makta masigi saitheng se phangi bani aduga maruoina khogi tampak sida haidi chingna question laga lairiba aduga cookie singna anytime landaning matamda landariba mitei people sing sidana amukke hena khogi thamoi se sokpagi mami se taeba maramdi ha reaction na malakre cookie sing na me ahumda reaction sigi masagi action na malakre sorry action na mitei singi mathakta action je lakhi matamda masigi reaction lakpa kandadi reaction se tawraga akogi react toge harpa kan sidana mitei sing si makhut makhong punjan badongna hek lehen bagi mami ama miam da ugeba ngasi ju adumak masini mitei singi akogi volunteer singna singda haigalaga adiam kanna attack toba attack chathabungam de only akogi peripheral areas da leba khungang singji ngakthok chanaba honaba adu khaki mami du ne ba tarise aduna handaki lanpham masida mitei sing sidi akogi central forcing sina makhong punjillaga lan sokna hanbagi pibam amada lehenba asina mitei people sing sita pendaba se asuki miti wang na leyen haijage aduga atopa community asidana kasagi central forcing sina yamna minungsi utpi ba haitare adugumbagi mongsi ubasi masisu yamna thamoi sokningai oiba makhakni aduna masigi mikhal lakadori mikhal asida akogi mitei gi mitei singa namna khundariba hoigi Manipur tampakta maruina inner Manipur parliamentary constituency da miyamna karam tawna participate tawpage haibasimadi hawjuk maki onadi yamna haibada aruba amadi oiri arubo aikhoigi sida mamang dagi ukiba chanarakhiba ama haitargadi election je hek yorbuga miyam se ta pangthai masine baluri se miyam je pangthagini luching bani haiba sing sina phajaba bason khara piraga hogi wa kharaga ngang ka tor kuba ka prog phuraga nan muk mangang da thamoi da sakhi bududi kaw gi budong na hek leiyeba aduda hoi
Lok Sabha Mikhal Sidadi, Kogi Assembly election Gumna, Yam the Pixel Laga, Kogi voter Amada, Lupa, Lishing Manga, the Gitara, the Line of Gio from Dumati, Masidadi, Karadi, Hantarakani, Adu, Masisu, Pasha, Pirak Oy, Yellow Hibati, Hibangam de, Adu, Madum the Nakta Yengudrabasu, Ikoina, Hygienic, Mikalgi, Matam Sisida, Ikoi say, Hek Pangtabase, Masimadi. Pangthadabana Parabra, I have seen in the Yam, the hygienic city. The Amo of Hondo Day, Makatake, dialogue was a Sonamani, was a key of Hondo that I both man and seller the Manipuri Pazazi, Pangtare Havene, Pangde Havene. I know Oza Sonamani Hanzani were from there. Was a boat city Taurani, Tauratadi, Moksagum, boat Taukibagum, muscle power, Sinarakadra, Paba Punba. The you pitakpa chak pijaba household item lebiba even mapalam the labor me about ticket kaga pusalapa machimanau kanakpa piran yung kapagini hang amani kan party manada ning hang de singumba irang je hojik Manipur the films in a tangdu laita the basina simba irang jidi handak lakatori baloks kan lok sabha election ri thoidra thok pataragana karamba monga tholakani natraga hana thom madagi kitang di handara kadara natraga masigi tanja chare sine he noina Hen democracy festival of democracy where Mina Hen Irang Kalakada Manbra. Was also not the more yam ten up now. She Hengalakani Hannes Sunobe Hengalakani You Takpa Mahimana Takpa Kopa Hengalakani Me Mam Sikarman Toniching Tokani Karmain Mohi Pelan and have submitted a quise Dharm Jamna Chatpa Kotpa Moni BJP na Pama Dharmik Haibato Adudi Like Kormamatam the Changani Toraga Aina Mupesa Mingudi Mulaga Aina Tabakapa the Pesas Lak A Shini Hugdra the chance Pangurine Chatopodo. He is more dharmic, money more religious. Religious Hyber Tadinang Yaringa Pap Togunu. A Katigrap Tobududi Madudi Pari short the need a Topajay. Moinam pu the Toro the voters in Hanalu Palisumanga, the Tarapigani, no talk the yard, they talked the Madi, Hajinasi agitation, Toriba, Masi Pamdi, Aquit the Holoi, Koloi, Haiden Ima, Eben, Ichenisha, Quimam, Tori, Lai, the Kali, Adu, Kalikaram, Kari religion, no Konicheli, religion, Chumna Chapa, Midu religious Koyam. Mingo the Namtak to Midu religious Koyam. Mingo the Shunabahana was Sunabato, the midway he is a religious man Kawi. Oi the Mangang the was midway he is a religious Kawi. Pasha Hura, the child, the Tabakapa, the Pasha child, midway religious Kawi. Mingo the Papa Tabak Mating Biba, Philama Tangapadil Pachama, Peter Tangato, he is not a religious man, other than murderer and Naktani. The Manipur Hajik Madiki Keldo, Madi game, the Angapathoki Dori. Piron Pihigadori, Cheng Chak Mam the Telugidori, Jogi Potol Sajito Bomay was a paid and a quarter, Loina Tamamani, my game of Mapum the Hanagi candidates, my support of my Pulamut, my mother Togani, mother election, Matuna Torgamu, Santiago, Porxi, Haji elections of BJP Kahan the Vijate, O Congress of Kahan the Vijate, Communist Kang the Amati, part of Kahan the Vijate, Highway Sunderland Taido Hajik. Taido Bane Hajik, Aduna Takpadi. Mete Yoko Punsida, a quite a pop that townasum Lakpagi Madi Mahining a second Pangivase. Election that Tadage Tadu Roy Kushini, a quite the election book Tadabuchalo is and a Kalijani. If I am wrong, take any action, it is my own will. Kanada Tadarun or Kadovicho Tadurudake, it is confined to me only. Nashigran Lauriba Kolibas Chumnam Manipur Mahan Makana Mangali. A quite Prajan Mahan money. Manipur Bharat Sarkar Ushitabak Kanana Manghali, Akoi of Prajan Mahan Mani, Nasi Bijaram Gum the Jambu, Bijaram the Chief Secretary Nupim posting Tabuda, Masi Hindi speaking area the Lakpani Chief Secretary Jaram Tangana Hai. We want to see that any lady, anybody coming from mainland India should speak the Mijo. Nothing but the Kushu Lehelo Haidana, Kaya Lan Tongnagi. Not Atumana communal, even not yet quite. Akun Haven Achum the election Tata boy so we ing tapna lyrical like from Naga P. Shelaga, Mamang the Haro, Japan, Chelaman opposition Tata remain ruling Tata way of Kanganibani. A Hemchandra sap. I don't know Nido. Haro, Japan, Tata, the Cabra comes Haro, no quick election, Chelmata Mamata. Pukui Quidri, Nasidi, we are shown enemy. Nasi Lauri Punamak, Tari Punamak. Nakoi Matamama Nuka Pesana, no later, no Mangal, no pop, Chen, no papi on the Dorivini.
election tawguno haiba nati tawsi katang atmosphere se namdharaba tangdu na tan leiro tanjada shihirmiyoi singigi ahal laman singdugi muchat ba jadaba mohoi sindu thema chingjosi ima ibani chene sa thokri kai tawgnu ishor to khoramsi hande te katang pajan tangdu na ta leino sarkar na sukan honari sumai to na tawri ko da haibe mong ni sa gyang tahlaga phare nei thadar ruga I mung na kanam da soktene. You just see that more than 200 people okay mayam shigru mayam sigi macha masu bidhawa uidunam nupa leitaba nupi leitaba macha leitaba punama tugi mon kari election mukhen khandori se oh noi papi mayam ai cha shigru me noi harau da noi election noi chat bot tha den have se loi na khalli mangak tini tobio election ne jobio tha do noi khushi ni Manipur ki ngasi leidiba irang ngasi leidiba siga chabam thapum khangdanam ngasi alu phangaktre tilo phangaktre adaina samna chalubada tha muk mamangda chalubada lupa kun pihubudu akhoi Manipur de 60 rupees joli khanlam de jemyu kari no khone tawri base adul ba kun thra pihudu lupa fu de sige joli adu so phangda ayan lahoge ayan lohna munadun sum tong leiri masir Manipur da ko sana lepak hari base kana na tholi no sana lepak se ngasi di ko pungha mutra pungtum tumna loir bani kana na tohli politician na tohli kana na tohli rajniti de jamna pamba chamcham mayam chatliba ai di MLA gi ai mai ki khwaidi mai gi mana nungsi joba ai mai gi mini ai di aduni minister gi khwaidi ai di mana thadi wo miyoini noi mayam noi pap chen noi pap chenu election check to buda aduga I know I'm not against the election but we want solution first then again the tangdul santi the later miyo miyam leitriba mayum me kai sadana kotra pikho what is fabricated sajallo noi sigalo leyu mi mayum mayam punamaktu kuki terrorist singchina sum kotha daga tawriba the imphal bau jose leiba moine aim torisi babu parani moine aim torise Manipur sapung thu gare logen masit bu ngakhi shi ngai defense service lai kari tawri moi se khao pio h karo India government tumin lai natradi India government tawge henu khallaba suspension of operation these people only one day will take place Nagaland of control tawgi sathegira mafam punamakta ngasidi India is well equipped adubu ichha shakti masana tahunningbagi tawningbagi shakti do madu leitrabadi karamain tawna Manipur se bokoi tangdule tan legadagene mase manam praja punamo gyan taminasi akhona lalaga akhoi mapiu akhona chuma hairedi khandapiu election tawna tahunsi atu hajuri matam si election tawbo si khudak si tawbo thamoi chaktana mai chaktana jum levam letan leiri punamuk si manak tat tahullaga karino kun santi se pangdu santi hai se tangdu leitana marup su santi de leiba jamin tawna bu mananga charusu ina hawai charusu amana yen char ka so kaide angam adu harau je phana leina koi phamineri sumaina nuai na mayam de wari otai sabu se koi ngamde akoi thamu wang ma hangi nakoi na mayam ngangi poto kun kapna sigaleri wahi am ta phaba koi tamu ta haibiram dri kari gino ne haidina ko dis message thar pokem jawi kari haigani ima even ichani chamarom pa akoi kesuli do miyo yamani palio bharat sarkar gi moi makhadani chief minister or government of Manipur su makoi na khare piri duna okoi karim da haibam ngamde power da ko leitabani na atubo matik chaba government Manipur da leheningi matik chana ko praja gi sabha ta honningi achum mami senja thumja da mamit akya chop tab mioi chagan haiban nati khatik kharak jing mu jabon no koi tamak tadi kari kai yene 100 to 100% crore to ngasi Manipur da lambi am to phajana leitri who has eaten this money nasi ukrul da haidi ukrul gi miyo singna ukrul lambi phatte hawudna who is the minister in charge and who is the local MLAs jiri gi tamak da lambi chap jadre whole Manipur gi loan lifeline oribase gari chap jadre everything jadre aduna khoi mas tahonda mas se ko election na ko yauroi jawn ngo pham yobiu tobiu haibe samtang ai mayam praja thamjege we want solution haibneba solution hana pami solution phang matung de election pangtuk piu haibani oda sonamani wakhum yam phajai ai akhoi ngasi gi dialogue ki aroi round final round hai trai question amom tang hangjaram ge yam sang da bida ngangbiramo ai tamo Hemchandra da hojara ge tamo aroi ba question pai ngasi gi dialogue ki oja akhoi maitai na di apunba Manipur ge kholau da lauraga leiri ngasi phawmuda adumu kuki gi miyeng da di tonga na tare makhoi kuki len haiba amada leigre masi matau karamna wakhan ani kanglup ani gi khenari je matau karamna amata oina punsan laga apunba Manipur amatani haibaje masi gap leiri baje
कांगलुप अनी मरक्ता गेप लेरिसे मतौ करमना जगह अमतंग पुसनबिरगा अपुन मणिपुर अमु ओइरसी हाइबदो मसी मतौ करमना लाकनी तामो क्वेश्चन खितंग लोई अदो तामोगी मोड हैबिट हाइबिरमो कुकी सिंसे कोइना नोमैडिक ट्राइब ने हाइबसिमदी मियामनसु खंगे अदुगा इंडिया गवर्नमेंटसु खंगे एवरीथिंग पृथ्वी पुनमकना खंगे हाइबे यारे अदुगा मखोगी वखलददी आइडिया ऑफ मणिपुर से फाव खितंग वागनी मरमदे मखोइदा मणिपुर नुंसीबगी इहुलसी यावते मणिपुर की ngमखै से मणिपुर की बाउंड्री से सेंगलकपदा मखोइगी कंट्रीब्यूशन कैसु यावगिदे मदुन मरम ओरकांदा मखोइदा मसिगी मणिपुर नुंसीबगी वखलोन से लेते अदुगा मितै सिंगी ओइनदी ngasiगी बाउंड्री से सेंगतप मतमदा मितै सिंगी पामोम पांगलतना सेंगतखिबो ओइबना मणिपुर बु असुकी मथिक नुंसीबो फावि ममा लेबाकी दमक्ता थवाई थादोकपा सीबो फावबं गमगनेना हारिबने अदुबो मसी करमाइन तौदना मखोइदा मसिगी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से फाउंगनेना हाइबो तारगदी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगसिना मखोइदा अखोई सथरिबा अखोई हैप्नोटाइज तौबगी मखोइगी मवोंगसे मखोइना सागतलिबा मखोइगी कुकी लैंड की ड्रीम से मसी होंदोक हनब ngमलगदी मणिपुर दा अमतोदगी वखल से सागत ngमगने अदु मसी कदाई फावदा ओइथोक यागदगे हाइबसिमदी कोइगी नैनबदु मथौ तारी न खल्ली कुकी लैंड नत्रगा कुकी कोइगी टेरिटोरी अमा नत्रगा मणिपुर दगे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा हाइबसिदी ngasi ngarang khaki wanate makoina sangdaba कुकी सिंगसिगिदी सागी मरमदम हाइदी ममा लेपाक हाइदो लेजिदब फुरुप अमखक ओइबना मखोइगी मीगी लमसिदगी कोसेललगा मखोइना लौनब होनबा एरिया डोमिनेशन तौबा अदुगा इवन कोइगी मोइना सथरमबसी हिल पेनिट्रेशन सथरमिनी अदगी कोइगी वैली पेनिट्रेशन कायना सथरगा लांगोल एरिया सिदा मोइना पाक सन खुंदाना होनरमिनी अदुगा चिंगी पेनिट्रेशन हाइबसिंदना नगागी लमसिंगसी नगाना खुंदाबा हाइतारे नगागी लम हाइरगदी मसी बाम सगिबि याय नगासिना खुंदाबा टेरिटोरियल एरिया सिंगसिदा चंगहिलगा मोइ खुंदा सिलगा मखोइगी ओइबा सगी पाक चाउब लम सेंगतलगा मखोइगी ड्रीम फंगनब होनबगी कनो सिदी मखोइगी करी हाइनी याम सांगलब ड्रीम मोइना लाखिबने अदुना मसिगी तंगाई पदबसी कोइदा फावल लैसिदी मणिपुरदा कोइगी बॉर्डर फेंसिंग से सही खरेगी मांगद गनखन हाबिरमबा अदुगा एफएमआरसी लहलमद्रबा अदुगा मपानदगी चंगलक मीसिंग से निथीजन यंगसिनबगी थब फजना मतम मतमगी लैंगाक्तुना पैकेट पिरमगदी मसिगी फिल्म से थोमोइदबनी मखोइदसु मतम साना 1800 एडी दगी उन खुंदारकलबसिंग दिसतसु मखोइदा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस साइचे कोइगी आइडिया ऑफ मणिपुर से फॉरमगदबनेबा अदुना ngasaigi हौजिक्ति हाना 18th सेंचुरी दगी खुंदारकिबसिंग अदु वाफम मुखोइना मसागी ओइबा ऑन लैंग्वेज तो वा अमत फोंगदोक चबंगमद्रेबा मसागी कोना चंगसि लखिबा चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगसिना मखोइगी मथक्ता लैथोखिबसिना मरम वरकांदा मखोइगी अपामबदा वा ngang तारकपा मखोइना हाइबदु इनबा तारकपदुना मरम वरकांदा मखोइ पामसु पामद्रसु मखोइना हाइबदुदा दुम चट लैरेबा इवन कोइना फॉर एग्जांपल अमखक येंगबि याय थादौ जाति सिंगसे हौजि कुकी अम्ब्रेला से मनुंग लेब पामदे अदुरसु मखोइ मखोन थोकना लाउब ngमदेबा अदुननी मखोइना मरक मरक प्रेस नोट सिंग थादोरकपा करी करी से थादोरक मतमदा कोइगी यानिंगदबा फोंदोरकपा मसागी कोइगी पीस से हंजिन हनबा अदगी केनोसी हनुनबगी दमकता फोंदो कोफम सिंग यारक मतमदा कुकी प्रूफनी हाइबा सिंग सिना रिएक्ट तौरगा मदुमु वाफम से अमोना फोंदोरकपा यारोय कायना हायरकपा अखोइ तिनगिबदुनेबा मसिना तागलिबदी हानगी 18th सेंचुरी दगी मणिपुर चंगसिलक्तुना खुंदाख्रबा हाइदी मफमसिदा लैबगी अयाब पीग्रबा मियोइसिंग असे मखोइना लान से पामद्रबसु मखोइगी मथक्ता लैरिबा खोइगी नोंगमई पाइबसिंगदुना नोंगमई चिंदोलदा मखोइबु हुमदुना पुबना मरम ओरकांदा मसिगी थोक्तोक्सीदा मखोइ वांगांगबन ngमदबने अदु नंबर 1 हाइरिबा खोइगी अचौबा फोर्स अमा नोंगमई चिंदोंदा हाइदी नोंगमई पायरगा फोर्स अमा मिचम सिंगु मचिन मेननबा होनरिबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगसे निंगथीना क्लीन तौबा मतमदा मणिपुर दा लेरिबा मिपुम खुदिंग मक्सिदा आइडिया ऑफ मणिपुर गी वखलुन से फाउंड ngमगनी ने समाय थमजर
Takachari Tamo Hemchandra Yam Phajaba Chumba Wai Habigre ai akhoi ngasi gi dialogue ki aroi ba question ai oja sonam wi da hangjarage oja da hangdringai da akhoi gi viewers ma'am dai kari ngom phom thamjawge akhoi gi viewers sing na hangbirak pa question da ai na lokhat pa yaudra ju viewers sing na ngapiu ai question haidi program rakta da net ki facilities internet facilities ya da maram yam kanna yam thuna yengba phangde masigi da makta ngapi gani aroi ba question to you oja sonamani oja akhoi gi hojik Manipur da su lokthokraju NRC chatnaraju border fencing tawraju maitai amadi cookie je hanagum nungsi chanana leiramba adu maina amuk hanan leiba yagadori bra 1961 da base tawraga ju jahi yankai hena leira ba mi amabu refugee ni hairaga deportation tawbaji yagadori bra sai matang sida oja sonamani Keisham Yaiphaba, when you are in Rome, be a Roman. Who are these Chin cookie terrorists? 1840 the lakpa, couple of hundreds. Churachan Maharaj na nungai ta namkoi bu Churachan pur ne tholi base. Churachan have been in Doni pur haibadi kundu pur kawi BJP noi taune Hindi the moja taune. Pur haibadi kunnama taunama bel alli mafam du pur kawi Midnapur Manipur se kunnama nine. Sanskrit ka Hindi ka tamune BJP mi ta une no tak padu sa hitre do 1840-41 gi manung da live sing shivuchumi 50 60 70 80 years lo they are the original cookies lakpa sing my ancestors my macha masu puron lakpaduna ngasi 2000 kanagi 1951 da 2011 ke census pa manung the original cookies sing da only 66,000 kaktama oi Chin cookie terrorists lebam khangdana non-indigenous people this terrorist namai paru mi pohata hatpata they are terrorists they don't abide the law of India this terrorists lakpuisi groups in more than 4 lakhs ki mi se ngasi the kanogi 2015 ga 1951 ga 2011 ga census se lakpada 4,50,000 ma matak ta chakhrine acha changjal lene Masi khare se mu wali haji chahi tara gi da haji 20 kanogi 21 gi census sakari thokni maybe the 7 lakhs 8 lakhs who are those people akoi Manipur praja koi masi khanmam thoktro masi Manipur sarkar na Manipur the leiba tarati behave like a Manipuri or Manipur citizen you will have to abide the law about the assemblies any resolution passed should be abided Nakoi the period facilities you are not entitled. You are non-indigenous. Your scheduled tribe this privilege should be stripped as per the Supreme Court ki nakon gyantadro. Nampu the nakon nomay na pura couple laga can you kill all the Manipuris? Ngamoito. Tawgunu my friend, you need to come down. Koi the labak thibadi akoi legislature tarak the chief minister now or government is the Thajaba minister anishu jauri. They seem to be there the orchestrator. They don't mana namcha kibjin na kahire mika do noi ye pandam noi na mangi bese noi thungado re ken haram buddha never dream ever dream do oiroi behave yourself like a Manipur citizen you are being given the best position although you are born much later you may be a refugee all of you aduna tawganu ko mayam punna leminasi you realize it Nampu the Manipur Thugai you had never imagine oiroi Jaglambu Surti Hangalakani. Ultimately, this will remain in the history as a read in the Inlehoguni. Oh, Moimatamda. Why your community? Why there was so much gun down in Nagaland? Why there was a problem in the Chittagong area or in the Bangladesh? Why there was so much problem in the Karbi area or Haflong area Karigino? Meti Miyamuki Ati state Tatari, Ati country Sutari, there is no problem for us. Nagaland, no Nagas have ever created a problem on any Manipuris because we don't do any problem. We don't create any problem. We wanted to, in a peaceful way, we love, we serve, many of us, we came back. We have the same religion till day, the same better coordination or the relation, same day. Manipur the liberty. You must follow the norms and the traditions like before. Don't you consider that? Your name is not enlisted in the permanent indigenous inhabitant. So your scheduled tribe
ki noi status phangi se government of India, we request you that should be stripped. Manipur government namit pangu, Manipur government khang namit ushan matagunu, nasa gi interest noi nasa na wa mangning dan tumin lebudo, noi show do mine wa ngang o toram drabadi. If you don't convert into the action, no koi lora pap chele the matan Manipur government puri punama. So you will have to translate exact what is the white, what is the black. You will have to be tough to the government of India. No sir, this is not possible. If they wanted to live from Churachandpur or from Manipur, let them go. No problem. What is possible that the Manipur Thubai and Khalli never ever dream. Patte Gantaminasi, no mikra halal, you cannot claim that you are a bravery. No, you are a barbarous. We were friends with you. No Manipur harass any cookie. No going up to me, couldn't chava pyramid punamak say. Modopuna Pangbaluraga, of course. Shehi Yankai Humutara digi Masi plants it told the tone some labani moina Mudijum Humli Tabanina Ahum Mafum Pashalaga Ruin my cookie country same and Tropony. It is a belatedly we realize it. Now our eyes are open. Everybody should be equally allowed to stay in Manipur without touching or without creating any problem in Manipur. Asihare Tamjige. Takasiri Oza Sonamani Matang Sida Pegi dialogue ki Lotion Bagi Matang Yore Oza Potshangbam Sonamani Socio-Political Commentator Amadi Nusira Bayamba Editor Ichel Tamo Salam Hemchandra bu Pegi Ngasigi dialogue Talak Piraga Kanananya Bayabi Bagata Magda Hanana Tagat Fondok Seri. Thank you so much. Noina Loyana Yang Biriba Kwai Puda Mapuzo Kaina Bagi Atang Nijarage Tagachari. Good night.